Ibihe byiza abakunzi ba Kivu Network nongeye kubasuhuza mbahereza ikaze mu kiganiro cy'itariki ya 25 ukwezi kwa mbere na 26 ni amakuru tugiye kuba tugarukaho ku buryo bukomeye cyane n'ibijyana n'umutekano politike diplomasi ku bijyana n'ubundi ntambara iri kubera mu bice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane rero ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo tugiye kubigarukaho turebera hamwe uko bikomeje kugenda byifata nk'uko rero mubibona kuri aka kavido gato ndi kubereka. Iki ni igifaru cya FRDC kimaze kurasa n'ubundi kigenzi cyacyo cyangwa se ikindi gifaru cy'abarwanyi ba AFC M23 hano mu gace ka Bukavu. Rero bakubiswe ku buryo bukomeye cyane mu gace ka hano muri Bukavu mu gace bita Essence mu gitondo nababwiye ko n'ubundi ari byinshi bikomeye cyane biri kuhavugwa ndetse n'imirwano riri kujya mbere ni byinshi bitandukanye tugiye gukomeza kugarukaho kuri aya makuru n'ubundi ari guturuka kuri kibo cy'imirwano hano mu gace n'ubundi kahangaha muri Bukavu muri rusange. Urumva rero intambara irakomeye cyane kandi ibi bice n'ubundi bikomeje kugaragara ko bitari buze kuba byakoroherwa habe na gato nk'uko rero amakuru aturuka nayo akomeza kugenda abyemeza muri rusange. Rero tugiye gukubita tubangura twihuta cyane hano muri kano gace ko muri Bukavu aho rero kugeza aka kanya rero Yakutumba yongeye gukora n'inama ikomeye cyane mu gice cyo muri Uvira. Nabyo rero tugiye kuba tugerageza kuba twabigarukaho dore ko inyeshyamba z'amukatu zikomeje kugenda zijya mu kangaratete gakomeye cyane cyangwa se mu kaga kadasanzwe nyuma y'ibitero rero bikomeje kugenda yibasira hose hagiye hatandukanye. Nibyo rero tugiye kuba tubigarukaho muri aya masaha naho urugamba rukomereje cyangwa se ruri kugeza aya masaha n'ubundi dore ko intambara itifashe neza habe na gato ku gice cy'inyeshyamba za AFC M23 muri rusange. Reka rero twihute cyane durebere amakuru yacu muri kiriya gice cyariya muri Bukavu ari kubera intambara ikomeye cyane. Abarwanyi rero ba Wazalendo ingabo z'abarundi FDNB bakomeje operations za gisirikare zambaye cyane ndetse zinafite imbaraga rero bakomeje gushyira mu gihombo kidasanzwe izi nyeshyamba bazirasira muri tuno duce n'ubundi ndi kubabwira karimo agace ka Essence agace ka Kavumu rero ko ntago kakomeje kuberamo imirwano. Hari mu nkengero zaho n'ubundi hari kuvugwa imirwano ikomeye cyane ariko imirwano yanga ntago ikirimo kuhabera ahubwo imirwano yimukiye mu gace ka Essence n'ubundi hano muri Bukavu. Baro bakubwira ko Wazalendo bari guturuka mu gace ko muri Toyota. Kano gace murabizi neza ko ari uko bamaze imisi barimo barifashisha bagaba ibitero hano muri za Bukavu bigaragaza ko rezi nyeshyamba za M23 ziri kujya mu kangaratete kabisa. Aho rero uru rugamba rukomeje kugenda rubagora mu buryo bugaragarira buri wese ukurikira n'ubundi by'intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Rero abarwanyi ba AFC M23 bakomeje gutsindirwa muri kano gace ka Bukavu bamaze kuba abasirikare 9 baguye muri urugamba rwo muri Essence ndetse n'igifaru cyabo bivugwa ko cyarashwe gusa ntago ngo cyangiritse cyose. Rero kikaba cyarashwe n'ubundi n'ikindi gifaro cyari ku ruhande rwa FARDC n'ubundi nicyo cyabarashe bikomeye cyane biza kurangira n'ubundi icyabo cyangiritse ku buryo budasanzwe ariko nanone ntago cyangiritse ku burundu gusa ngo gishobora kuba cyanasanwa. Ariko urumva ko nyine zinyeshyamba kuba rero ibifaru bya birimo biraraswa kuba rero bakomeje gutakaza muri ubu buryo bukomeye cyane ntago biribuze kuba byakoroha. Reka rero tuhite tunakomeza n'ubundi kubabwira byinshi hano muri Bukavu birimo birahatangarizwa. Bukavu inyeshyamba za AFC M23 zitangiye gukura ingabo hari muri kariya gace ka Bukavu aho rero ngo abayobozi bamwe na bamwe b'inyeshyamba nyuma yo kubona ko ibitero bishobora kuza kwibasira ngo batangiye kugenda ngo bahakura ingabo kabisa. Niyo makuru ndi kwakira mu duce rero dutandukanye tw'umujyi wa Bukavu. Inyeshyamba za M23 zatangiye gukura ingabo zabo muri kariya gace ka Bukavu. Niyo makuru aka kanya ngeraho kandi yizewe abantu benshi ntago bari bute babyumva neza ariko kugeza aka kanya ingabo za M23 zirimo zirakura ingabo bamwe na bamwe barimo baragenda bava mu duce tumwe na tumwe kuko nka gace ka Essence nako gashobora kuza kurangira gafashwe. Ntago bari kwakura kubwo ubushake ahubwo nuko babona ko ibintu bigiye kuba byakomera bitewe nuko kwihangana n'ubudacogora bw'abanyekongo ubukangurambaga bw'abaturage n'ubushake bw'igihugu birimo gutanga umusaruro bitewe nuko abaturage bo mu bice bitandukanye byara muri Bukavu. Murabizi neza ko mu minsi yashize bakoze imyigaragambyo ikomeye cyane yo kwamagana uyu mutwe w'inyeshyamba z'M23 babwira ko batabakeneye muri bino bice. Bigaragaza ikirero biragaragaza ko M23 uko byagenda kose nidakura ingabo zayo muri kano gace n'ubundi ka Bukavu biribuze kuba byabibi cyane. Ari amakuru mu minsi ibiri ishize yanavugaga ko M23 yari irimo irahungisha abayobozi bayo
muri tuno duce twa Bukavu kubera ko bari bazi ko ibitero bigiye kwibasira by'indege ndetse na za drone, bitewe n'uko ibikoresho bya gisirikare bambaye cyane by'Ababiligi ndetse n'Abafaransa birimo biragera haraza Uvira, bigaragaza ko rero intambara igiye kuba yakomeza. Rero abasirikare ba FARDC bakomeje kubwira abaturage bababwira ati mukomeze kuba maso, RDC izakomeza kuba igihugu kimwe kandi kidacikamo ibice uko byagenda kose. Ikinyeshyamba ngo zifuza ntago zizigera zikigeraho, niyo mpamvu rero mwumva ko Bukavu atari inkuru nziza za M23, nta nkuru kabisa nziza, urumva ko bitoroshye kabisa. Rero hari ubutumwa ngo bw'ingenzi bwa General Muzalendo William Amuri Yakutumba bwumvikanye i Bukavu, Karehe, Mwenga, Shabunda, Minova, Goma, Kabare, Kabamba ndetse n'ijwi busanzwe busakazwa hose muri rusange. Ngo niyo mpamvu ibi byose ngo ari kugenda biba kuri izi nyeshyamba z'23 muri rusange. Rero aba ni abazarendo baje kuba bitangaza muri rusange. Ubuzima mu mujyi wa Uvira rero kugeza aka kanya ibikorwa by'ubucuruzi n'ingendo byongeye gusubukurwa kandi umujyi umeze neza, ucunzwe n'umutekano utajegwajegwa ndetse bakaba barinzwe na FARDC hano muri kano gace. Ikindi rero n'igisirikare cy'Abarundi kikaba kirimo kubafasha gucunga uyu mujyi, cyane cyane rero kirimo cyawucungisha bino bikoresho bya gisirikare bihambaye cyane birimo biragenda bigera muri tuno duce muri rusange. Urumva rero ko izi nyeshyamba z'amakwiyatu ziri guhura n'uruva gusenya, ni ukuvuga ngo Tshisekedi arimo aragenda avuga uti imiti muri henshi hatandukanye. Ndeba urabona ko hano Uvira kuva inyeshyamba zayivamo, hano umupaka Kavimvira amaze kuba ufungurwa ku masaha ya nimugoroba ku munsi w'ejo. Umupaka wa Kavimvira uhuza Burundi na Kongo warafunguwe, bigaragaza ko rero byari byatumye inyeshyamba z'amakwiyatu zari zahagaritse ubuzima bwa benshi ndetse na byinshi. Niyo mpamvu rero bivuga ko badashobora kuba bakundwa cyangwa se badashobora kuba abaturage babiyumvamo kubera ibikorwa byabo bagiye bakora muri rusange. Urumva ko ntabwo byoroshye mw'abantu mwe. Reka rero tuhite tunagaruka mu gace ka Mati. Si uko M23 mu kanya gato irasha ibirindiro by'inyeshyamba ariya muri kara gace ka Mati, nkubwira ko muri kano gace ka Mati bitoroshye kubera ko kano gace ka Mati kari hano mu mujyi wa hafi n'umujyi wa Pinga, hano muri Walikare muri route 18 werekeza Pinga. Mwibutse ko muri minsi inyeshyamba z'amakwiyatu zari zimaze iminsi zirimo zirakora ibikorwa bya gisirikare n'ubundi byo kuba bakigarura uriya mujyi wa Pinga, kuko urabona ko misozi ya za Nkobe bagendaga bahagaba ibitero bifite imbaraga ndetse n'ubushobozi bwo ku rwego hejuru cyane n'ubukana bukaze cyane, bahataka ngo barebe ko bahafata, ariko ntibyakunze kubera ko n'ubundi FARDC yarahagobotse irahaba iratabara ndetse n'ingabo z'Abarundi zisubiza inyuma izi nyeshyamba. Rero nabo mu gihe cyo kwihorera cyangwa se mu kwataka bikomeye cyane barashe Mati ndetse na za Minjenje ku buryo bukomeye cyane. Rero ibikorwa by'indege zitagira abapilote ku myanya M23 haravugwa rero abahitanwe benshi cyane muri kano gace ka Mati ndetse na Minjenje. Urumva ko rero ibintu bitoroshye na gato. Reka rero aya makuru nayo nyabagezeho mu buryo burambuye cyangwa se mu buryo bwuzuye. Walikare Kivu y'Amajyaruguru, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zagabye ibitero byo mu kirere zikoresheje indege zitagira abapilote drone ku myanya bivugwa ko yari irimo abarwanyi ba M23 mu duce twa Mati ndetse na Minjenje. Muhubwira ko agace ka Mati ariko kirindiro gikuru cyane hano muri Walikare cy'inyeshyamba z'amakwiyatu. Tuno duce rero twose twegereye Pinga muri teritwari ya Walikare. Amakuru aturuka mu baturage bo muri ako gace avuga ko ibisasu byumvikanye mu masaha ya kumanywa bikurikirwa n'umwotsi mwinshi wazamutse mu misozi iri hafi yaho ibyo birindiro byari biherereye. Abaturage bavuga ko habonetse imyotsi n'inkongi zikomeye, bigaragaza ko hari ibyangiritse bikomeye cyane cyangwa se byinshi. Amakuru rero ataremezwa ku mugaragaro aravuga ko hari abarwanyi bahitanwe n'ibi bitero benshi cyane, nubwo rero kugeza ubu ubuyobozi bwa gisirikare butaratangaza imibare y'abapfuye cyangwa se abakomeretse, ariko bakubwira ko ari abasirikare ngo benshi nk'uko bigaragara. Abaturage rero bo muri ibi bice bikikije aho byabereye bavuga ko batewe ubwoba n'urusaku rw'intwaro zikomeye ziremereye cyane, bituma bamwe bahungira mu mashyamba no mu misozi iri kure y'imirwano cyangwa se iri kure y'aka gace ka Mati ndetse na za Minjenje. Ibitero bibaye mu gihe igisirikare cya Kongo gikomeje kongera imbaraga mu gukoresha drone mu gushakisha no gusenya ibirindiro by'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Abasesenguzi bavuga ko ubu buryo bushya bw'imirwano bugamije kugabanya ubushobozi bw'iyo mitwe mu kugaba ibitero ku baturage no ku ngabo za leta. Nubwo rero hari ibyo FARDC ivuga ko ari intsinzi ku rugamba, umutekano uracyari muke muri kariya gace, aho abaturage bakomeje gutinya ko hashobora kubaho
ibindi bikorwa by'imirwano idasanzwe, mu gihe rero hashobora kuba habaho kwihorera gukomeye cyane kw'izi nyeshyamba z'amakwatu zaje kuba zigabwaho ibitero bya drone ndetse na Sukhoi muri kariya gace ka Mati ndetse na Minjenje. Abayobozi rero b'inzego z'ibanze z'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu barasaba ko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo abaturage barindwe, kandi ko amakuru yizewe ku byabaye atangazwa ku mugaragaro n'inzego za leta. Urumva rero ko turi bukomeze kugenda tubahiriza uko byakabaye muri rusange. Rero wowe niba utarakanda subscribe wikande kugira ngo dukomeze kugenda tubana umunsi ku munsi, amakuru tugenda tubageza hano ku Kivu Network muri rusange. Reka mbashimire cyane mbabwira ati muri abantu b'agaciro kabisa, Imana ikomeze kugenda ibana namwe, tuze gusubira amakuru yacu ari imbere. Hasta la vista, hasta la mañana.